Ole tuna hian NM school longtai building kota kan meka ti chuan voinia hian NM school longtai chungchang school bi chenna kan nei dona alai school kalphung te zirlai omza te titele nen kol dan sang tele Mizorama andin mun chungcha te kan ngai thadon ani NM school kan ti hi Mizorama hian panga oma ti chuan chim lambi ka hian longtai hi chun ani helai hian principal te thok tu te le hostel warden te tangin school chungchang te le hostel din mun te kan clear ho don ani ole tuna hian NM school longtlai kan me ka tuna hian principal room kan oma kabula hian NM school longtlai principal nelai PC ro thangpui oma ani hena tang hian NM school longtlai loin din chho dan te chuan voin ni thenga result lo nei to dan te an ngai thadona tin chung te ba ka chuan NM school longtlai na infrastructure nei dan te building te facility nei dan te sang ba ka faculty omzat lendin munte kan ngai thadona ti chuan he NM school longtlai ting admission ang kalpui dan ti te leisure lai theza ti te ania tang hian kan ngai thadon ani ole vinia hun thatak le hun kim om tak mai minron siam saka minron nei sak tu amasa in KT Vision longtlai chunga lom thu ika soidua ni NM school longtlai hi melshat to le melshat lo te po kanin zat nok mai theya kan school chungchang atlang pui soi theina hun minron siam sak le minron bo sei sak hi thin long takin lom thu ka soidu ani tichuan kan school NM school longtlai hi sang hi le som paruk kum top lama khan November kar to pa khanin kan ho tu ten lungleya ka thok lain longtlaya NM school longtlai idin angai ti in mintir phei top meya chuan ni sari nia aizola tangin kan ho tu ten minron somin kan pheya ti chuan kan han thlen chuanin kan school building le kan hostel tuna kan omna mek building hi chu in ram ang khani in achhuat po dum vek engkim bol hlo in alo khat vel veka tin amun ma sim po hi di mun ang khanin alo om to a mizo mechia a chuanin asang pol tak he kan ni ve mai theya keima aya sang di mun khan alo khata a building chhunga lu tur pon adia kha ke wangai ni ti chuan han lwa mai thei le bul han ran mai thei kha ani lo wangin ho tu te hne na kan din hun te kan han thlena engemaw chen kha renovate angai wangin hun min han pe a ti khanin kan ho tu ten min han toy num sakin min han thuam that sak le a ti chuan sang ni le som pasari a kan zirlai bes masaber tur te chu October a kan admit theita a ti chuan November ni som paruka class tran thein November ni som paruk hi vein ni thleng hian NM school longtlai chuanin school day angin kan mang ani tuna hian a building hi chuanin kan school hianin INC kan ti Indian Nursing Council in adiman angin administrative building le hostel building hi asan pa in a oma tin zirlai te hi hostel atanga zirvek turati anni a zirna dang angin day scholar ang hi arem velo ani ti chuan a infrastructure dang le a chuanin le a facilities a chuanin tuna hian school tharte kan lani boka sarkar te le kan ho tu tena min du sak nazara manrua le bungrua zirlai tena an zirna atana an mamo tur ang chi hi chu a manrua thaber le tangkai the ang ber hi kan nei kim ve to a sarkar le kan ho tu te chunga po kan lom le ani ti kha kan han soitel du a ti chuan a thok tu lama hian zirtir tu kan ti a hemi a faculty a hianin INC ina anoms nei ang hian zirlai somtan zirtir tu pakhat om thei ani a besni kum ni zir ani awang khan zirlai hi somli zel nei tur ang kan ni awangin zirlai somli a chuan zirtir tu pali nei tur kha kan ni a tuna hian zirtir tu pali kan nei ya ti chuan UDC pakhat kan nei ya group D staff anga kan man te hi mi pali kan nei boka driver pakhat kan nei bok ani tin
kan skula hianin INC ina min phalsak angin kumtinin zirlai somni hi kan admit theya zirlai somni lak tur seat somni oma hian atlang pui thu in admission ti don hun laya hian deal tu hi mi zahni somnga atanga zathum kan nei tlang pui thin bok ani tin admission kan han ti dona hianin kan admission criteria a hianin atirin applicants te zong atang khanin written test kan kondaka tichuan unwritten paper te uluk taka endik ani nuwa akhami atanga aticha mi somli te kha interview machon tura ko anni thina mi somli ron interview atang chuan mi somni than anni ta thin bok ani tichuan tuna chuanin kan school din tir atanga tun voin ni thlenga kan result nei to dan tlang puite han soile do anila pathian le thoktu te shwaina le malsomna azara te le hetilaya longtlai khochunga department sang te le melsha tha te pui bomna atang awang te po anianga voin ni thleng hian kan school hianin kan phulowin result kan la nei tha a hei hi kan lomna pakhat po ani bok ani tichuan tuna hianin sanghi le som pasari adin ani kan ti to kha batch rukna kanin admit na hi thakhat avel aliam chia bok ani tichuan result hi tumnga kan lo nei to ti na ani chu chuan first batch a hianin top 10 na mi pali langin second le third le 6th le 10th position hi kan hawa second batch khan top 10 mi pasari langin first fourth fifth 8th 9th 10th kan hau to boka tin third batch atangin top 10 mi pali langin first third fifth le 7th kan hau boka fourth batch top 10 mi pathum langin first second le 9th kan hau boka tuna kan result nung bera khan first year le second year topper ni na kan hau ve in top 10 na mi pali an lang thei ani hetia angdin mun kan han hau thei hi kan thin lung takin kan lom ani ti kha kan han seinon le tua tin kan sei mai hau lo tur chu ANM school ANM zirna hi Mizoram hian school panga a oma Aizola school pathuma oma Mamita school pakhata oma tin keini hi Mizoram chimlama ANM zirna omchun kan ni a chimlama omchun kan ni wangte po hi anianga kan dan po hianin a challenging kan ti a kan thei to pin kan tangin kan thei to pin ma kan la ve ani ti kha kan soitil du bok ani e hi PCL mangai kani a Aizola Trump venga kan oma tuna hianin second year class coordinator kani meka subject chungchanga chuan first year a hianin community health nursing subject kala a chuanin second year a hianin health center management subject kala bokani ANM school longtlaya hianin kumsang ni so bakwa changkhanin ka thok chanani ke hi Esther zoram dini kani a hun Aizol hun tharveng changa local kani a 2019 achangin ANM school a hianin ka thoka first year a hianin primary healthcare subject kala a second year a hianin midwife subject kala ani ke hi baby zo than siami kani a ramhun south Aizola changin helai huna hian thok turin kalokala kumsang ni somni achang khan ka thok vel chana tichuanin first year a hianin child health nursing kala a second year a midwifery subject kala bokani RC Vanlal Hidpui kani a Ramlun Veng Lai Aizola Changa local kani a ANM school longtlaya hianin sangni som pakwa September changin ka thok chana tichuan heta ka tho hianin subject first year kalak chu health promotion subject kala a tichuan final year kanti second year a hianin midwifery subject kala bokani
ole tuna hian NM school hostel kan omeka tichuan kabula hian hostel warden mi scale remliani achua ani hena tang hianin NM school longtlai hostel din huntlang pui an enkol dante riang kalphung kha kan ngai thavele don ani ole tuna hianin NM hostel kalphung tleba zong kan sei venga I tuna han hostel ya se somli mi somli om theina oma amara chu tuna han mi somthum pakwa kanom meka hostel ya ni room hi 4 bedded hi pasari kan ne ya chan 2 bedded hi paruk kan nei boka cha sick room hi patni kan nei boka chan dining hall nya chauka ni boka visitor room kan nei boka chanin hostel hianin no pang ho hi zinga hian daranga an thowa chuan daranga le chen ve hi roko le devotion ani a chuanin darsari le chen ve a chuan eya an duty lo lai ani wangin cho hi sep darsari chen ve a chuan eya chuan class dar kwa an chana tailam panga hianin darmundi le chen ve a tuna hian cho an eya chuanin dar nga le chen ve a hian roko le devotion kan mang chin boka devotion kan man na hianin chungchai rawal le bible chiar in phun kan mang china ro kan kol boka chan chun zo chuanin devotion kan nei zo chuanin lekha te zir an omdar an mani rum chewa anam to china ni dar som hi light down ani a mase lekha zir tu te an nga a test tu te an de ani ero chuanin dar som a chat cha hian kan off ngai lo bokani Hei hostel chauka ni a tuna hian thokto mi pathuma nam me kani Sunday a ero chuan kita electric van baptist kaushana khianin kanin khom china kan no pangsong song te kaushan sang ni masela kaushan hum khata kanin khom tira bangin kita electric van kaushana khianin anin khom china choma anin khom china maro chu zana ero chuan heta hostela fellowship angin zalin khom pa ngai angin anin khom chin bokani